Lofa mafantalo fantu ilau mai moanga le rivanga o le afi. We have to phone. Welcome back into Amtali o le tatou programe o le sports Talanoa. O le fasoa fo I talonga so se tuainga talonga me fai ona ta alo ai po lo o ai filo ai tama fana o le tatou tu no sa mo se staff ke lope a talo fantu mo fo fantu te lo o le fana tu fisi mai o fe endi o fe to o tu lo tu te telio o afi wale ia mi se fo le tatou kurupo ma sa ino le tatou te telie ia mati tu langa o talonga o le to o le asiata ya fo se mai le amteino le tatou programa le sports Talanoa ulu ai programa le tu sanga lo afe lo se furu ma le lima o tu vivi fa ilo atu ya o le o matou fa tasi fo I ma le ba ai ma se ia ya le fionga ya to le foa le fionga le fa sina to le foa ante le ayo pute ya tamo mo tele se la fai tamo fo yo tomo asa iyo ya lungo le proclame se taimi matou fa ilo atu le o tupu ya o mo to vaina ya ai ono le proclame fo le to sanga o ye le tonu ya to fo na fi mai ma bala o dia le fionga le polisidio le tatou au nanga le Blue TV o lo iai di fa malunga I lalo proclame le to ya breaking waves sports Talanoa ia manisi o tatou proclame o lo fufu mo le tu sanga le fionga nga fitasi foi mono anai matena nai tatia fatalo faturi I le fiafi ia wa o misia tatia ia pule wala na le fai ma fai lo ilo fisa ia lo fionga to le fo ma fa mo le tu so fo ia fa mo ia ko sang fo samo ia mo fa fonga fo ka ko sports Talanoa ia sa o le ia siata mo le va fo ingo ka fai ko fa kali alo ka fa kali fo ia ni wa maka ni ele ku au ia ni as la suliva nei o Februari ma singa longa lua fo ni tau sanga fo ka ko sa mangia lava ia kisimasi me tau sanga fo ia sa mo a ko ia ni ka ko wo mangi ke ia fa fonga me fo ko ma fuka me la makanga ka ko pokalani ia ma ko nge kam foi lo long puiri fo ia ko mal ia ka ko I melo kupu la kupu ia me valo ia po a ko inga me I ka longa alom fa na o sa mo la longi ato ma lo fa tai mai le no ia tatou results se te mito ke fa so ia fatalo fa le fionga le pusili no fionga nga tasi ia haide mai I lungo le tatou programa sports Talanoa ia fatala va sia tamo la no ia ona to pia matule fatalo fa mal fatu le mala fionga va I malai ia fatalo fatu fo le ia mal malo to mai mo fa la vle to le kolopelo e no wa meni fa sa longa ia mo le tfole nga faftai I le to lango so me tato pokalame no la le o Bluwave TV le to pokalame ne le sports Talanoa ia fa pe vole pokalame mo to ti le inga le asiata to ta ia mo le breaking waves ia fa malo tu lo fa se lo ma lo le so fo mo ia o le fifianga o lo to o to amatalia tatou proclame le sports Talanoa se I tau vasa ai le masau le faitala le o yengi I lungo no issues fa la o tele ai wo manatu si to o mai tama si ka ku kui fa te pa I tu lango exercise wa le mele mo ia I to te wana o le Blue TV to te ia ko fe ki lungo mo nga iyo eu te lo me foi sa mo mai foi I te mi ka ko ka mina ngai tau na ave tanga te va tu le mai to mo o mai nga fa ka ko exercise ia o tu la ngana o le no vai tu to le fo ka to fo mai le fio nga ta si sa le vai le fo mai ia le sa fa ali mai le li po ia le ta mai tai fo ia si sa mo ia wa tau na fa no le tu le ali tu la ngoro so fo ba no ina la ga it's part of tattoo sports ka ka se to io ma ia sa no ia fu ta o tele me o sa no mai ia set ia pe volo fionga to le fo ia to le fo ia le athlete tanto ma sangi le I mas mo ka sa ka bo ele ero de mais algo ia sangi le kolengi ma le ai me ai tonga ai ia o ma to ia tele le pati mo po yeah it's something I wanted to especially hitting 40 when you hit that age as older you get you start recognizing the ta'u or the health and ta'u for the
to cut some of the stuff that you used to do when you were young. So going to Pacifica Family Health o se health specialist e sele tā ua wangale I nei le I ngai a kako I ngai o Kilangi because o nganga e offer mo the community. Te pēla free health check. Yeah. Saki le koko maurunga, saki fo ile diabetes mo obesity. Ai mo e lava ia. Ua rusi ni o ponga. Wa le o siri na le tau matu. Ai lai no e tau whaka. Ai si Talanoa mai na rusi ni o ponga o waro ponga. Tau sanga leo mawai sa o se au fast food ki kama. Kgs. So, you know, before ni tai au se lau lima. So, se fulu lima kgs te... Nau le fua po lai sa. Lai o le wingo sa noanga anai. O le fionga ngaftas. Usanga se laus fulu lima nga kai le numero fua. O sa onga ne. Kusa ole ngina wale mga fia pas. Ana nga kai se le su lima. But, yeah, no, available kai le Pacifica Family Health Group. You know, to wanga whakere whakata so sangi nei. Ole mea pe kosini la unga whenata ole mea ai. Ole alo savali asu uma le afolo walo le gym, si ile mea. But overall ai. Pe wa makalo mai koe fuki ko. O mai o kipi suka. But kemi mo. Oi ke suka fo. No le Oi. Le tau watching. Yeah. Ole ka mai kau. Le ka mai kau wa pia. I o se fuanga le to le fo. E ri tara to ile savai. Yeah. Fa mai o ka ko so fuanga. Ili ai ni fo ko ba. Yeah. O se fuanga ngai. E aki ai o ka ni fo ko no fa fuanga le tunu. Lo tatu ma pa. E lo ko le tala. E tau te fai mai nei o le ama lea. O ia. Ola ke ringa la pa. Ola ke ringa li poki e mai ni a ko. So, kele la wa maka reverse the diabetes, la wa maka mo like go if shaki ang koko. So it's good tongale, and I think it's an encouragement for everyone. You know, it's not too late. You don't have to be an athlete to do this. Yeah. You just have to be concerned about your health and also, you know, extending that period of time. Moro ainga. Mana ia ato fia si lai le lipo te to mate fo mai. Ora le afa o so tu no tanto proclame. E te ia matai tanto proclame. Ara ba to tu baroloa. A foi mai. Ia tanto wa fia. Wa ni si men tu por di tu sa. Ia mes fo am tani ni so taro. I'm currently on my way to Pacifica Family Health Group medical clinic based here in Panmure. I have a 10:30 appointment with Dr. Sophie for my regular health check. Now, I normally do this like every month, and it's very important that you get yourself checked and see a doctor. I highly recommend Pacifica Family Health Group as a GP and also as your family doctors. Myself and my family were enrolled into it because like they're really good, and they also, for a lot of Pacifica family, found out there's like language services as well, like translations and stuff like that. And the doctors are so kind, and also the nurses and the specialists that all work there. So highly recommend Pacifica Family Health Group. So yeah, my checkup today with Dr. Sophie is pretty much just blood pressure, my weight, and how I'm doing so far, how I'm tracking along with the health journey and getting rid of obesity and reversing diabetes. Hi, my name's Dr. Sophie. I'm one of the doctors working at Pacifica Family Health here. I've got Martin, one of our patients, who has had an incredible last few months of his health journey overall, where he's managed to lose 15 kilos. He started at 140, came into us, and we had a good chat about what that looks like for his future. So big risks there being the diabetes and the high blood pressure problems.
he has managed to improve those significantly over the last few months. He joined a gym, did an 8-week challenge with that, cleaned up his eating, and has, like I said before, managed to lose 15 kilos through that journey. He's still got work to do. Family health is a long-term battle, especially in the world we live in at the moment, but we are wanting to allow him to be as healthy as possible, and he wants to do that. So the goal is to keep losing a bit more weight, keep controlling that diabetes, and the long-term health benefits are going to be. Join us on Saturday, February the 22nd from 11 a.m. to 3 p.m. for a delicious Samoan feast in support of the Maile Mini Family Reunion. For just $25, enjoy a hearty plate of lamb, chicken, chop suey, egg fouillon, sweet and sour, taro and rice. A true Samoan feast. Pre-order now via online banking or pay on the day when you pick up your meal at St. Pius Catholic Church in Glen Innes. If you're ordering 10 or more plates, we'll deliver to you for free anywhere in Auckland. Thank you for your support and generosity. We can't wait to see you there. Ia, whataro whatu o le ingoa ia o loitoa whanga ese o ni semo. Ngā lua nei le Odd Constructors, as a supervisor, ngā luenga o lo whaia nei, whaatina nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga whaongaina le sima, o lo mātou whaongaina le sima le o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou proketi e pei o le retaining wall tele le e waisingano. Ia, o ala lau papa. Ia, o le awala mai manifa, le 4 lanes e pa ia tua o imsaina i waitele. Ia, whaongaina i mātou footpaths, ia, o driveways, ia, o speed humps. Ia, e mese foi ia whaavae o Mauta. Ia, e mese foi whaavae o warehouse te tele. Ia, o mātou te whaongaina lava le simane ia le Golden Bay. Ia, o la foi ia mātou paipa ngausia mo le whawina o wala. Ia, o mātou whaongaina foi le Golden Bay. Mai Pautuaina, highly recommend. Le quality ma le malosi. Le finisi o le sima, tua le lei ato toa. Ia, e There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. So, le forma ai ni ora kamai ka era no ka ko karangongi fa pe le usu le primero le wa i le Pacific Family Health group. E ke le ali I o inga, ma pe fa pe nga o kamai ka I e forma inga le. Le I tene o le forma inga vai mo mulia o le ri. O le ni. Ha pe nga fo ia. Ale na pe pe fo me le wa ru mo kama pe ai tate vai tu tata no mes forma I o lai te I le mele tau fai. Mesia to. Oi, para oi. Para le me ore sa ore ka ko kamo au mua le ka. La fie fui, fa me o lai malanga I fe. Ia. Galbenga, malanga no Olympia. Yo mo fenga fata si meia au mo nei I tato programa nei afiafi. Nei pia, ngo whanga ngai whai ka ui apu me whapenga. Ia pa o inga. Ai te oro assistant. Fa tu ai wai la o tele I no voi la au mia ia a ka karo nei pia. Ia na voi nane mai mananga tamai talisa mo mapa mo ni no from take me me a strawberry. Yeah. Pese outreach program mo tomato la aloi. Eu queria ropo. Ia le lona po le tamai te pia. Ia la. Ia. Ia o le mafo ngana na ele o a wai tu ai le fioga ia au one man to program ia ono la fu o te me ave tamai te fa ta fi. Na. Ona te mai lona ia wa ai I mo I apu o pea. Ni te isi ka meki. Ia. Me tu lang. Manui ali ka nga apu au mua. Ai e te yo le I tato results. Ora fisilia ia fi fa yeto na batuna so ia nai dai ni so vai na fi. E mai le la ka usanga io e mi se de amata bona ni te usanga tu dan le ai na ranto. Ala mo tato program mo mua. Mai. Ia, a me se foi la no fioga di pule I tatia ro pulo fa pule ngana. A me ai nga me se foi o fo fuanga bona dei tu sana ma la was. Ia, faftai man fafsilia siata. Na mai lo tato pokala me tau sanga nga mawai atu. Ia, tua longa wo mo se te me ma futai ma le ainga. 2. Oh no, we didn't get off 2 weeks.
Well, in the moments that we did have, ngā mānei ale mawhtanga ngā mō male tina male whanau e whapewhone o mātua le matu no whatasi. O le tausanga reo mawai atu I le tū wha tama ainga ia overall. O se tausanga whenga tātele. The economy wasn't doing so well and still it's not doing so well. It was a moment for Ona to reflect, to celebrate on the wins, but you know, losses happens. It's just knowing how to handle it. Au tilo le tū whaangaruenga, it was a success with, you know, le ipokalame, to te ia. No, nga telefon. Kai pea me so I fuanga malolangi, a umal kausanga, po sa balinga vel kausanga, I alo o mingi kausanga fo. Ia ke lea mea kupu, ke le isi fo I o ainga, ia ma wo, ma maliu, ia ke le wai poliponga, I o sa whai inga whai, ia me masangi e kukuangia wha le ainga o kako samo. Ia kumana kongo li o mauaia mas maufanga, ia pero o me kai pe kongo al menenga sa unga ifu, o kilo pi a whaso solunga makua. Ai kamo whai koe kau kukule ki kilunga ia kulanga sifu maloloinga. Wai pe o le mea le ai misela ia ke pela o kalongongeo o kanka ka alo. La via koe la mākoungi ka alo, ai mise kunga ka alo ngoi e kai al kingo. Ia nga umalo kuulo, le ai ama se mea whai. Ia o ngala e moa I lola, I e wenga isi uso ua. Ia, whailangi fo. Whailangi o kulanga o le whai keke ki me kausami. Ia ma kulanga I me hui o pele whaku. Mea pia unga o le masangi kingo o le mea lo wengi alo ngofo malo lo le whai ese. Ia, ngia ki ua maka I kausanga, ia wha mai le tua me pere ola mal malo si ai fi ngau. Wa e le se angwa kae e siri aku kanga ka alo a ke o ku. O le whai ngā kanga ko e a maka o longo. Ia e karo le kua e maile, le mea ngai a e koe fi ngā ua le mea le wengi. Kusa ia so langa kolengi ia piki kai ka le mang Samoa. E piki kai ka le la lama ka alo. Mang Samoa. Kemingi, waka kolengi molo ka ola. Olo ka ola I o kalima. Awa a ele loa whai keke mea nga ia. Kesi taimi o ero so fuanga ka E koke pori pero fat. Pa fo sidi. Mea ka ua le e ulima o keke lo wa penga whakula o kala. Olo ola o yo ulima. Ia ai e lesis ka kai awa a whamingi ka kai whewhere oki. Kalam kua kala peloa. Ia. Lau kala sa whamingi, ia sa wala ke mi o kasi ale ola. Ai e whapiripiri. Ia e pau almea ka ua olo pui ngā. Wa ia whai whanau. E lupu foli ke manga o ke fia wa ai aku I whanau lau whanau o krou. E manga o la ka meki o le ale umi o soifuanga e meile atua. Ia lai fia wa ai aka ika. So a pera ka kele te kia ka ika. Longa winga o e kia tima e le uele lofa lau whanga. O fia o mai settle whafisiri lea because e follow officially whafisiri atu ia oi. You know, they say for ngale e kele mo whawhika uri kangaka. Ai kasi e whawhika uri e mailo. Ai moro koe ngā mai ngā re koe se. You know, it changes the perspective o kangaka ia What I don't understand I kele usikemi, o athletes, they are all retired. You know, they've become overweight. What do you think has happened for Ngale in that transition? I think ole mea e motivate e pole ale what's the purpose, la lau aim, lau kou. Pēlanga o wheko ke minga kala, o ka ke o lau kou, o ka alo mou Samoa, you have to, e umaloa, o la lau kou lau e ke mingi. I o ke lea meo, a inga o, a ia kilo. E fo I mai a o lau whaku, o lau wola, kasi lola, I e ka kaunga e wha moe mai kilo le meonga. Awa wha pēlo ke le kilo mai wha moe ia pui lau kingo, e wha meo malu le kua lau kingo. E ke wha pele ia, I maura ka aua ia, o ke le ke mingo ka alo ia, o ka wha ka mala ai o le kingo, wha iku ngame. Ia e aga ko fo ia kuspa ia, I me o le malu le tua lau kingo. Wha ka aua lan meonga. Another question, my final question before we go back to Aseta. PTSD, mo ko ia, like how you mentioned, o ka alunga lea o lakapi, it's a physical sport. Given your age, le te mine, ia whape voice so ia wainga swafo, ia o mua, do you sometimes feel like your mental capacity has been hindered because you played at such a peak level rugby?
e se te ngewe te whaalongo koutou whai ngolo lo mental state. Ia au whea kungi ele ai o longo winga ele mo. Yeah. I know. E ia le kaimi ke la ngonga in melanga. You know, o me ka ua le malo si o lo mawhauwhau. E wai e il kaimi fu e karapi, it's a body over, it's a mind over body kind of thing. Kui ngā mea whiki nganga e whaalongo kulo kingo o vai pe ke kaimi ka aloi. Ai e koso alo mawhauwhau. Koe 5 minguke, koe 10 minguke ka alongo, koe fia, e drive ngai, drive ai. Ko mena foi la kai mingi e ka wo ia malo si lo you know kai pio ka ka like everybody ya you gotta have that drive mai o e molo ki a misa so fo malo lo ngal kai mingi o priority ka ua ngal kai mingi a pio pa ka wala ka ngo ku mingi ai lo fai ya we lo fai lo ko lu we lo fai la fa na we lo fai o fa nga wala fa nga a o vai a grandchildren wala va nga motivate ya o ke kole Ai me se tūlanga, me se unua, me se tūlanga o tūlanga o tō iana tā, anu tā, longa fo i e physical king, la ka pi tā longa se ko airi, i si mau tā nonga, i whamika la te. E no doubt, well, to te follow through with documentary, tala anga o kamaka ia. E rai si kamaka aro umai, what mental is what is one fear, o le kia so, o le singa mapusanga o kama whapea, te wo, on drugs. yeah E koi kiki a more than 60% you kama retirement mo kama currently they ka ado. They are doing this. Steroids, and so and so and so, painkillers or matuinga, my so sort of neatly. Well, so it is a tough environment. And I can understand the two gama can feel ia kia wa ye se fa mo wa so se man ai me se foi organizations ko ka wa e ka uma na ku a de fa mo wa i de ba na creo yes e de ta wa a wa ia ku kusa de ngau mai ka mai o si i runga fu o sa mia ma gipsi mane ngau mai e fix ku lo ko fa mai fi mai pe ava i me wo fa ia ku kusa do fi fa mari pu ke kamilani le pakai me maka kongkong ye ai awat inga le fu de na sa nga ai nga on lo pu ma ya kai ko ia meu so no ia se ata pe foi lo so ya fui o kasinga mai ngal mako mele fengel em so pa o mako focus i kanga ka o after rugby kanga foi uma mai e ke le nga uso o uma mai i le mangsa mo ke pela ku nga me wa lisi me ka ki le Rugby Union ku nga me va pengi el por kala me ava pengi ke wa le ka alo ai la belo o la le me ko fo pe ki ele ka me kiki po le ken kiki o ku nga me la ki kilo i foi le trade se me foi a onga wa menga o ke le foi le foi lo Blacks or Warriors ku Australia America e kolengi ama fai me at the same time la foi le course ia uma mai pe kupu se me ala me uma fall back mai ai a wala ka singa la ko ke la ka mai kinga uma man mang sa mo nothing dai we ngai si so fa ngo is really sad me wo lo langa ngol kulanga me fo le sa mo kupe ia lo le se kupe ku nga me fa penga wa pe ka ko ke pe me fo sa o me sa mo ka me ki ele mo se kupe sa ngi ke ya wo mo le afe mo kupu vai as o managing o ku nga me fa penga ia ke le ole onga i educate ia ka mai ki maka kanga athletes ia e mala mo pa foi lo me ke ai o la me ke la i fika usanga ke fa mo ke la ka pi o fai foi o le mangsamo ava pe ke o ku se me tomorrow o la me ke fall back ke a walk out singo oi malo a inga malo ku nga me nga ka u ia so o ngol me la nga le fai ma ko le so por ma ko kam fai a o me nga u so eu ma mai ia ka lo mo ke ma fuka so le va pelo ma ko kam fai ai ki lo kulanga me fo ia po le me ko fa nga inga ia la ko a wa i ka me ki pe nga fai kun ka alo mo ku ke ia o la vea uma e se ku e ai ma si ko ia ngo ia pe ia sa nga se ka le fai mai fa nga ka e lo pe ma kun kongi nga le voi ko sil ia le voi e mai mo me sa mo me a maliu ko o alom fa na o sa mo ka alom mo sa mo o me nga le fa le so po mo ki o ye you know
ua vea mākou vea me a mai me ngia I a inga o ngai lewa ua māliu kua aka māpol ki ngā ua mako ako. Ke lei o le ngonga o le fia pero acknowledgement o le ua kali po le o le kamale o le usanga ka alo sisir fu o sa moia kuiva. Whaptai, mana ia le whaasoa ni wanga o le fiafi, ia ramtanga fu o le sports no. Tatu o mata e whatapena ma fufau, mentally, physically, ia e tatou tiri ia mata wai te le o talonga o le ano whai wale nei te usanga, te ro wale te mai momai, e te reo o elisi le la piki se au, whiwhini o representinga ia Samoa. Kakuri me ke le Nisi Kakofsi. How was your end of the year? You look really busy towards, and you're still busy today. You have a new side hustle with Palefuyongo. Yes. O whamurianga le tu, o ke avea unginga o avanoa. A te poni le si vaito, e tala le si vaiko a whapenga. O si whakawhade tu aptailai le tu, ko pisia. Te vai sirfia mai le maro la tu uf. Ele ngatoa whanua manga ngatoa. Pisia e misi me pokala me kausanga. Ki ngaro pisi. E whawhenga wenga mai au. Bewela na lukte whawhtei tsuingo le tau sama. Lela mawatanga tai no foi pokala me pe au ina ia wano te aruan. Ia e whawhtei e foi I sia kama I pisi ngisi. Tina aika ia o kaika ia ka whakua o kaika ia au. Ona e whai ele tina ama. Mare whanau. E whawhtei I le tua. Ona ware maro se wha awa wele tau tua le o nanga. Ola tala foi lea tau tira tu marolo. O le tatu tiuti ma tatu mta whai ui whawhasara la. O se wha mongi anga iska kare whawhari. E pei e ui e pei o le kimu e pa ule sami e le mangano ai le sami. Wai e mwhaiweanga ko kere kakai le fia. Ai o le whawhika i e kia. E sili atu na to tele I lato. La e whakarikari mei pokala me. E o forte me fie feilo ia I lau fionga au mua fa te foi ia fionga na tasi pusi wanga ka o Blue TV ala I feilo ai poi puli ia ai sofa ma ia me o mai la le tua to tu ile marolonga e fa tai le vanga le au kiki maro sia sino pois o sempini le ayuta ia le na fa me alo fo mai o fume ia ai o le ama to feilo ia I ulai te me avela o kiti yuta ia ona le tu e foi ona to sempi ta to tu longa a foi ta to tu nisi o ungo ta longa sa ta o to mai ia le foi ni There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Oh wow. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Te whawhila e atu taliu mai o le sports Talanoa I mano longa le nei fiafi o le tātou mai porkalame fo I o le nei tausanga. Ia, are uto e amtalia. Ma le fionga ia umua mesera fionga ia fui mono fa marulu atu ia oro tu le vanoa ia umua ruse ia silfa na ulalo I pia yes ala tata wa mata mai tata wo mo America yo amata mai le fai unga na ta oto mai ai le ta alonga mata tia ia le Super Bowl ia por NFL fo ile va le au marlosi le ale KC por Kansas City mo le taimelo na lua so o mai ai lava ua au sia le final ma talonga ma le au malosi a le Eagles mai Philadelphia mai lata ma le vaenga ia so lua a whiringalo lau fionga telefo ia o nganga mai mo umar kalo kako makamaka ko ia ia okay lo la va ia e ko sa ma o lu ka penga o mala val mo lu ngai ia a ka kongu o ka faisi mo lu ngole ngau a fili al equals for mai ala makanga o la ka pe a me po ala ka pe nganga mala ka pe ngai on the day o la me ku ia o ngala va ngai anga ma ngai ka alo
alalo la tunu ia lenga ia mai lata lenga kalo number 68 kwam ka ukia ale yeah. For me, the Philadelphia, the Philadelphia Malakarunga Konga, they dominated quite a lot. Philadelphia, the Super Bowl. Kansas has held it 4 times. They were actually back-to-back, 2024 and 2023. It was also the first time for an Australian-born player to be in the starting squad for Super Bowl. Ole malio le watusa roma malio chadoman yeah wala nga matole na ka penga me lo kia medical se wole o final no se le to te ya na ta tuta sa mo da kia ye la valua o la vis ole tende ai la mai to what na favor game even for I think on only defending champions ma tu lang ole o ta lo ma but to tell you sa mo ma Pacifica sa te ti la va ya maro Philadelphia ona ole score ya mai tamo Jordan mai Jordan I go ile highlight there. This is called push that part. It's almost like a scrum in union in rugby push over ile lenga squat. This is going on for Philadelphia lenga fakara ngolunga sipoka la menga or Jimmy Kimmel, and they were asking the players, where did you guys come up with that idea? If you watch it, it looks like a rugby move. The molunga lenga squat. Ma tau tiene Talanoa ia ole uanda na ia a fai na lusi sa tu pe ia a ole le so lam ta wa ole to fe na no pe So Valu Young Wali, which was last month, Makalko sang a Rofado Lima with a bang. We had Jayo Pateo versus, I think the guy's name is David Nika. I think that's how you pronounce it. He lost in the round 4 on a 2-minute mark. Devastating left hook. You know, watching it, the intensity from Jai is just, it's just improving with every match. Jai looks to unify all heavyweight champion belts. Cruiserweight. Le se ngole fusuanga le ha to le 4. Ma nai. Ma le fusuanga fo ile a David Tuama Cameron. Ila vai le pia le hype. Le tele fo langa ia tu longa ia ma tatou New Zealand ma oli ma. O tau vai tu fo ile sau le kiki o nika. Ia ua maloma ia ma le mai fo ilunga langa sa. Iyo. A fu tu langa no loma ia le fetoi nai. Ono tu langa tangata na la tota aro mo. E faisi ma worunga o tangata na ui panga ia nga ui mai chai Fatu tu sa fo I le suile a New Zealand le sa ile wa Olimpika kamale. Ia ai ui lea. Fa tai I tau mo whainga. O te vai atu. E pe ua anga le sa fo lau le sunga ia tai optaia. I lunga I le heavyweight. Yeah, well he's aiming there. Yeah. But in a post-match interview, he wanted to unify the division they are giving it. Cruiserweight. Targeting the WBA, WBO champion Gilberto Ramirez. Yeah, Ramirez. E mo waka koka lazo e matua waka koka ma fusi na ia Ramirez. Ole ma ngai ai ola maka ho ia. Ai vel kele fo ia alum fa na usa mo ingia foi ka longolo fai pile ai por fuso. Sel ma ia kula I mai chai. Ole ma ngai a voi ni ole ese umaka maka ya ai ni alo la ka va ku a voi nga fa kala ngo voi interview me FC le kwa sa kali ele alo e mai sa o fo nga nga e los ka me ki fo I va pe mimika pe ingi na ngonga va penga ai e o voi an kolenga ka nga pu e mai a kolenga me o mana ai kai mia fo so nga uma ka maka I le fo mai mo sa mo se le focus al komiki ia ma o le mea ngo lo nga I le loko o chai fo so nga le nga wil au bai Ale continue ai uma le fo so nga le nga malo o inga ka uma ai
there's something special. He's one of the special athletes for kasi le ka miki ke loe e pensa ngosia e wa o lungan melenga ngo langa lo wa ilanga ko langa aim e alu I'm five ngo ko manga ye se ngo alo se ngo kamala ai e penga ko le ngo i mama ko We also had another Samoan at this cruiserweight. Was it Christmas Soy? Yes, Christmas Soy was the first cruiserweight. Cruiserweight. Laya Marcelino. Marcelino Masoy. Marcelino. Mace. nga kamalo That's our first ula mo le vai sirika e le o lima pe o limo suka rei foi lele ka ngaka o ka nga fui halo le tu nu so fai te o to ia mai po wala nga o le tu te fai po kala me makamba mai isi fo le ya la le ia tati i o to ia le ya la le ai o so la markamba foi le pi ke pai ro e kongi I think so far whaktai I tapo I ngane tulu wa mana ia le ta o tolu o le o tai o pitaia ia le foi lo loma fusu anga tele le sunga ia lo kusali ai This Saturday on the 22nd of February versus Daniel Du Bois. alo fa longo va pe ole ngai sa mo chai ala sa we alu ai ka po ai fusu anga I hope so. Yeah. Because the ngamako I melia nafi pe mo se rongo machai I fa pe ile fionga ya du pesole ai. For his upcoming boxing match. I feel like these two continue the really well good tradition of the panga kamara le fipele ke pe the likes of David Tua who's also in Samoa. Oh, yeah, also, Yeah, so tai po le fionga I fa mo na. Yeah, I fa ma lo tuai. I tatou sui. No fa le le tatou tu no. Yeah, I fa pele nga wala wa lu ai le mo sa mun. Nga lu nga le mo sa bon. Yeah, mana nga ile fo wa ka ko ni. E te tau ana tatou yai whainga mea tau whai pele ona o le fatu o lewa na tapena mai e veitua a mo whanitanga whanimatu roro. It's the start of the Super Rugby Pacific Mariela Matanga le season. And I felt like it was a moment of time where each team was given a chance to field their good players. Moana Pacifica started with Artie Silvera. It was his first full game for Moana Pacifica and also wearing the Moana uniform. They got to test out the different players' skills. Like for example, the Moana. I was talking to Asiata yesterday. I didn't know that was the first five. I'll go back when Stephen Pesh, yeah. So it was really good seeing him play. Moana looks really different this year. And I'm hoping and believing that, they maintain this momentum. Even though they lost to Western Force, quite a little improvement. But let's go to the scoreboard of results. Okay, let's go to the scoreboard. Round 1 results. On Friday the 14th of February, which was Valentine's Day, we saw Crusaders versus Hurricanes. On Malole, our Crusaders, Ilitosu Tolu, Ililoshu Lima. The second game on that very same Friday was the Warriors and Highlanders. It was a very close game, 1 point difference. On Malole, Warriors, Ilitosu Fitu, Ilitolusu Rono. Ilasto na ina amatalia le super ile round 1 ile Talanoa Fiji draw versus Brumbies o se Talanoa wavala lata fo ia na faila I fiti tolusu lua le draw ile tolusu wono le Brumbies o le Talanoa Auckland Blues mo le Chiefs. Well, I wasn't expecting that was the result, but fa inga le Auckland Blues ile 14 to Chiefs 25. And Talanoa the Western Force, Moana Lower Western Force, ile overtime, ile fashu lima, ile fa. Mano, o ke fie kalangol ka alonga le Moana, malau le Western Force. Ma ngai ole ia ke pe a me uma makaka ia kamisanga every first game au umai e ngau umai malo. O le menga lenga o ke lo fo o le menga e mi ia le Moana Pacifica ia coaching staff a mi se players ia mi se si so ia hari o lan kalang mo mole ai ngo ai ko lo lava fo I le mea o kupu mai o pe here we go again I le menga o kalang o pele pe o I lo fi I le faingo I lo fo li
O ka ngoko mele nga skoa ia hat. Wala kwa lau whali, e kau whai ai lau whali o le tournament ngi. O ngi mea laka lenga, refer e lunga. Langa e lava lako, e lea le refer umo mea, umale wala laka lenga skoa. Ia o ngā lako alka malofa mai held up. E sa lo replay on mea. E skoa, ground. Ground le po. Ia koe ngā mea la ngā e whekwa ela kai ka kala ia le o kupu. Ia ngā skoa le prompis isi kunga whingau. Ia waru ka malo lu. Muli angi inga o umang kupu mea ari. Ia ngā sau rei skoa whapera. Ia le o kupu mai pe ngā e whawhekai e kele a whai mea kaunga lue e ia moana. Ai overall ka aloa moana mkwa maanga ia. Kuso le Peo le mea ngā pēwha pēnge maua mai ia skoa ngā hari ngā Inga mkwa I ka kau le poro le ngā so. Ia la kula whali whai mai e haura. Ia, mana ia le, ono le utatu I talo ngā ngata. Nā pio o ka ronga a maka e kau masangi e makau wamai. But so far, te lea sui o le moana basi e oi. Te lea le suinga ma le ta alo o fata mala I le me monia a fata mala puso me ko wadu ka ka fiana to ava tu di mole Was on 83rd. yes ama to ya ama It's natural pop mama ka kauanga ka loa kava uma vai pack line kava kamale wa face 5 linga sko ia tia ola tato tutu me taipea le ru mole le vai sono woman non to ya e tu la ma but so far ma me ia fata ile so ma fai au fa lo tama mama is voi ia wa sa ma nei ia sei la pa ia no so ia ne na o tu mo I na me sei na le I le mo lo te ia le to by result money. Another good thing about what I picked up from Saturday and is also stats is that Moana had 9 clean breaks. 2 of those breaks, miracle for Ilani. It was good to see him wearing the number 6 jersey again. The other stats is also discipline played a role. The Force conceded 13 penalties, while Moana only conceded 8. The encounter standard set a high standard for the season, showcasing the resilience and competitive spirit of both teams. But most of the Moana games last year was really based on penalties, like last-minute penalties. You know, Goye let them down, but it was really good to see that their discipline this year is a bit more different, and also their level of playing. I think they made a right purchase with Artie. Malo whaktai, o le isi talonga mana ia fo ione toi mana ia mai o compare ka le Crusaders I neto sama. Ia I fo talonga mua. E kau ki le masangi vai le Crusaders in struggle. Here, so far we fai ga ia sia wa. Ia, ai o le mana ia. O le wato e amata le soi ba ai le tulaga voi den de ngor Crusaders. E pe ona masania e supala kapi o man nei ungo taronga asisina nei fer ungo taronga de pe yaso to le forfa va den yo at moment e power karonga le mo la lo sco wakina la Oakland Blues but the Chiefs which is a top team here from last year pale a New Zealand for the defending champion mane longa lua longa ya New Zealand I vai ki scoie le uma mai result to le verso mo e uma man tos tos full plus fast full ka longa de force mo mo na te ding but fast ton o to one or to one the Brumbies to the fit to one of the Highlanders when they are ye to po mo ko li man de Hurricane man de me signs I saw the Chiefs man but the Blues e so far de is a bimma so far I let of a to man yade o I wouldn't see that but I was scared here they took well way up to wa ma wa ya so was scared o le sita longa mata inga la mata longa di warata man the Highlanders it come was swati na so you don't come there you come pe bu fasa mo ide sa sto winna I told me sa sto winna me ba ai no ole metua ta ano ka ano male ba fo au ko ngia swali te fa pe uma sa o dan o le bas yeah Wallace yeah
mau o le vongo ai la ingo ko bi ko ni but tu ai tu mo ye lo na Manua Yes, so ia Wallace, we'll find out more. Yeah. We'll find out more on the conditional on surgery. And Carlos Hio, yeah. injury. While we're on that, let's go to the standings. So the table says that Chiefs is on top. So Olema Crusaders, yeah, on tolu foi ACT Brumbies, yeah, on file Western Force to Lima le New South Wales Warriors, to Onole Moana Pacifica, to Fito Highlanders, Fijian Drill coming in at 8, Queensland Reds at 9, Hurricanes at 10, and Auckland Blues at the bottom, 11. No. Kau le mena we. Ole tulanga na o mai ia talonga. Ia ma ole verso fofo. Le ole a fanga solo i male NRL. Ia tatu taloriki. Ia ile vai so fo ole a fatulanga mai ia nisi o talonga mata ina. E fata pena i fo i no nginga fa pele i ia sau Jano vo le te mata italo e o te ona matua ia o futi po pe misia o ia mo te o ina tula mo ta tutala Ne po Samoa aseata ma telefo o lo o tau vale tata o ne po tene I le Pacific Cup le fe I Brisbane ia o le talonga mo sa ftori mafiti man malo ia le au Samoa I le lima sufa le fa lima malo tai io o nisi fo yo ngo talonga o le fanga solo mo le ngi tau sanga o le tatu wa fea talonga loko ri tatu nei o le fanga solo le tatu sanga te wila le kirikiti fa Samoa le fato a umale vai so mo na tene ia e tolu la isi sto na I fa ata auto mai Mane. Pe ia ila auto vai tu misi ia le sto na nei ono ni so fufuanga ia ai tu fa wa o le a mo fu ni o tonga e batu ru o tatu wa pokalame ia tatu longa ia manisi lava tatu sports ia te lo pauni na o tonga ia mo le ia pokalame amata fu mono ma ma lau o fiongali fa sina to le fo ia e foi manatu le dei va ngo le fiafi ia o te loa o maka ko kalonga because I got my season. So yes, le veto a mata tatu season. Ye foi ni ungo tatu talong. Le kalonga I fa ko mo tournament foi e fa piongi mea ko o korvo. Le tati pe na posa I lunga Facebook. A result e fa to pe tournament e fa Samoa. Ma nga fa pe na e fa pioni mea to pulenga. Nei fa ya o me posta I lunga. I appreciate for el tatou por kalam. Yeah, nisi result o nisi talonga o lo ai filo I tama fa na ai lo I lo atu. Asia tam fui. E ko foi ala o. E ser manga o mea le e maka o ki Amerika. O ka penganga ia ve la o kiki ya o faingola o me o ka penganga o wa ka o ki wa ia le wa Kuma fia siata ingal ka kangkang wa pe ai maka. Ai vai o ko ngai I Amerika o le mai ngai al ka ko. Ya. Pa ia ku kango mai. Isi aku. Mana tua foi to le fo. Ono le toninga ale au kirikiti ale snow boys a le fa fonga mai le pule sing o le fale printing le. O se sponsor for il tattoo company le Polynesian market I Utah. Sunga si ua moama. Le fa fonga mai si. E o mo sendinga tunga I two sizes. E longa swafo Chico. Ja. Ai fai mai se manto se manto 2XL le sports channel 2XL le la senda ku mare loko. Manga ia. Fia le sunga manto na le te malanga. Ia. Ono la tu. Awa ata le fanga yo. E power mele PCA fu mono o se aquilo nga fatu ma ia me silinga le ma na tali tu fu le ai o fula ia le ono me alo fa mo le faila na fa se fu le tu na mala kapa ngai 3XL Tau lunga programa sports sa tona ngora fiafi. Ai. Ta lo so fu de vai so fo
Ia te talo fo ia toi fo mai au mua. Au ia rua tu malu i lava. Ia wale lava yaso matou tu le de fiafi to le foa asiata fa pere fionga nga fitasi. Matou fatu soifua mai. Ngia fusuanga. Oh, wow. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No. No. On Saturday, February the 22nd from 11 a.m. to 3 p.m. for a delicious Samoan feast in support of the Maile Mini Family Reunion. For just $25, enjoy a hearty plate of lamb, chicken, chop suey, egg fouillon, sweet and sour, taro and rice. A true Samoan feast. Pre-order now via online banking or pay on the day when you pick up your meal at St. Pius Catholic Church in Glen Innes. If you're ordering 10 or more plates, we'll deliver to you for free anywhere in Auckland. Thank you for your support and generosity. We can't wait to see you there. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, whataro whatu o le ingoa ia o loitoa fundraiser on semo. Ngalua nei le Odd Constructors as a supervisor i ngā luenga o lo whaia nei, whaatina nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga whaungaina le sima, o lo mātou whaungaina le sima le o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou proketi e pei o le retaining wall tele le e waisingano. Ia, o alalau papa. Ia, o le awala mai manifa, the 4 lanes e pa ia tua o i Masaina i Waitele. Ia, whaungaina i mātou footpaths. Ia, o driveways. Ia, o speed humps. Ia, e mese foi ia whaavae o Mauta. Ia, e mese foi whaavae o warehouse te tele. Ia, o mātou te whaungaina lava le simane ia le Golden Bay. Ia, o lau foi ia mātou paipa ngausia mo le whawina o wala. Ia, o lau mātou whaungaina foi le Golden Bay. Mai pautuaina, haili